Rongagora Forest Beat Officer sa Hemalong, Rongmong BKS Arupi Pen Kaumrida. HDP Sports Association Pen Sports Material Hormu Kiron Bon. Rongkhang along riar lo break jam kaching thora sai MP Horen Singh Beari deng pen kang pupon. Karbiang nong live prime time birta long pen elisami Julie Baby nonar juik tha birotang ton pen. Sorkar pen Rongagora Forest Beat Officer sa hem ki bipon ke Rongagora along rialong ing nam kerai komji aphansi mangpon lo. Bonto labangso Rongagora Forest Beat Officer sa hem along ke klema chokamaratum asai kacheklem kapang krebiason mandian. Socheng Dhenta constituency ka parlo Rongagora Forest Beat Office NW Range Parku Pahar Raikom sai khatum asai kacheklem kapang kre lapen amet hang asai hem along kache do de pinangana jirding lo. Lasi kedamtang mati jong ni phain kora trogar ni rongmong be kese rupi amai phu Rahul terang bidisar dhon terang atum japonsi Rongagora Forest Beat Officer Nogen Narjari aphan lapuson sai keklem kepang kre aphuta kachi nije aphan humri damlo labangso hut Narjari nang kachathan la tengke Rongagora Forest Beat Office asai hemalong staff bang hini bet kedo inud lake Forester 1 Lokhirambe lapen Nogen Narjari anwe Lase ajada saile claim ji pusita claim no pusihingji. Lase staff bang potrok nang piasonte me parji puta angsong kedo kethia dumaphan Rongagora Forest Beat Officer Nogen Narjari kachunani padokonthu. Lapen non givang mi Forester 1 Lokhirambe wang dead pen mate nang join dead pen ni thom vet sai hem kachewang laso pena phi pini pen ni ingkoi soselo anta wangbe pin pusi Narjari ningje ponthu. ই জয়েন কৰি দুদিন ছুটি ল'লে তাৰপিছত এক সপ্তাহৰ পিছত মানে মানুহজন আহি বিডিং পত্ৰ থলে 3 দিন মান ডিউটি কৰিলে 3 দিন মান ডিউটি কৰাৰ পিছত মানে ই লাংখাওত কাম আছে বুলি কৈ পেলাই মোক কৈ পেলাইহে গৈছে তাৰপিছত আজিলৈকে আহাই নাই আৰু তাৰপিছত কিবা লিভটো দিছে নেকি লিভটো হি সেকেন্ড টাইম দি যোৱা নাই কাৰণ হি লাংখাওত কাম আছে বুলি কৈ পেলাই মোক কৈছে মানে নাৰ্সাৰী কাম আছে এই কাৰণে মই সাৰো কোৱা হৈছে বুলি কৈ গৈছে মোক কিমান দিন হল মানে ইয়াত মানে তাত এবসেন্ট ইয়াতে 20 দিন বেছি হ'ব 20 দিন তাৰপাছত মানে একো মানে এতিয়া কল সৰ কৰিছে না নাই মোৰ লগত এনে কন্টাক্ট কৰে আহিম বুলি কৈছে এতিয়ালৈকে আহা নাই Halapu kese amai phu Rahul terang pen kaning je pona tengke Kaziranga National Park pen tebok het la pen atuya hoi pina na se prabjin pen forest asai khi nang pinangji pima dake ingnar kindu teke thijok kachelat voyadim la si rad phan pasung sera forest asai khi atuma phan adim pache bang pen asai pache klemji aphan chuningri padoponthu non dadak deopani sabit long nilum nang kahumri nang ko kadim ke dadak rong asol pen sita me public hoy pen itohan information ang pilan ladak staff abang ke staff ke do bahini bang thom pustam be ladak abang ke chido bang be non ada in charge sinu dolo lahan wet nang chetong da in charge university ke do nang thema ladak ke Kazirang border area pina kapot la si staff atum ladak duty nang cheklem ke der bang ke la chokche la si staff sita me ladak do peti han sini tum da chuning ri do la pen ladak ke area border area pina kapot Nasi ladak bangki staff aku kenang ji fansi aku staff ladak ki pian sini tum chuning rilo Rongmong wepen love sing terang Karbiang long live Hidipia hawaralong riso e janga tumaphan ke pathu anat kangthur ponji pu matha ponsi kedamtang mati jong ni phaing koira clear ni HDP Sports Association benche patri pi ponsi HDP Sports Association team aphan sports material mate ke pathu ahormu HDP pathu aklamalong keron padopon Bangso sports material mate ka pathu ahormu keron ponalong boots socks jersey shin guards serve ball up and break jump football Kapathua long kenang sora hormu keron padoponlo
labangso ahur HDP Sports Association amai phu Philip Teron chunbang Kaman Tiso Harsing Tiso Mongol Singh Kro lapen pinangan ki thegi ding atum chetong dunsi bangso sports material kiron mesen pen pachun pon Dilai pen Bijoy Rongpi Karbing Long Lai Kalitang Atul Bihari Vajpayee ama hang ke thegarni aphan Good Governance Day pu hokponsi rongkhang along riarlo breakjam kaching thura sayamo ke claim ke patang pon tang an ason eson pen eson MP Horen Singh Bihari deng pen ingpu ponsi raraphan hodai pon Kedam tang mati jong ni phaing koi ra pho arni rongkhang along riarlo tami eson pen eson kaching thura sayamo ke claim pon ke patang tang ason an MP Horen Singh Bihari deng pen ingpu ponsi raraphan hodai pon lo MP Horen Singh Bihari deng pen break jam kaching thura sayamo eson penason ingpu ponlo lason si chekso pathua klamalong open stage langkang tangalang roya dolong Borthol HS school building waiting shed hitia hemso he hui MP Horen Singh Bihari deng pen ingpu ponsi rar phan hodai de kamlo Bangso porahur doloni chekso arong along setami don pharu isira pho ahem tu natuma phan ration card setami MP Horen Singh be ake joy pen ron tekang Bangso mayalo don plia ahem tu natum break jam rachari asong along chi OC BJP asong along chi pa ok don thulo Lapen non nangile ji ni phaing ko raner cap arni rongkhang MSC cup angdung kiti ka pathu ponji hanloki stadium along setami MP Horen Singh be ka homri paduramsi Nogang district ahoy lapen West Karbianglong district ahoy rong setami ka homri paduram thulo BJP Central Committee atumpen ka cheparai pon Kalitang Atul Bihari Vajpayee amahang ke thegarni aphan Good Governance Day pu hok ponsi rongkhang BJP Mandal Committee atumpen chepatir bi ponsi sai ke claim ke tang anason nili pen ingpu ponsi rarar deng khodai te kanglo Lapen pini ke keme pik arnilo athe Christian adhorom kire matum anke arni ke the mate hempu Jisu amahang ke thegarni katalong ponarni lasinili MP ahin pen arni ke the hir jume akardom pajiolo Lapen ningkan kime hir jume akardom setami kadu kabeara phan pajir ponlo upasi MP Horen Singh be pherang ke atuma thengno ningje Committee pen sia directive dolo je Kalitang Atul Bihari Vajpayee itu Bharat Pradhan Mantri lo alang liam hang ke thek arni asi soal ni phan ke Good Governance Day pusi irpon lo sila soal ni bangke rata phan ka panong hem punon dolong punon school hem punon open stage punon ke tang hem nong sido pute rata phan hodai nang pusol ni ke pula so party pen isia program selam si so teng pen dak pipe nong rongkhang mondol committee tum pen chelang si pini check so long open stage si ingpulo son thak si dak Borthol weekly market long tame market set hum thom ingpulo la pen dak dolong la non itu ada prong la dolong tha ingpulo la pen school hem higher secondary classroom room pli la tame tang HCP ni inaugurate kuri alo kasi labang ke pini pen bangke rat pansio dalo rat om porti lo kasi pini ani ke mayor ni lapen borden ta borden ani ke mayor ni ke the ani si lahai asai ke deng long pon ni limitang ta me ining kan sam dolo lapen rong khangara lapen Karbiang long ra pan ta me nang litum bangso media hoy pen li kadu kabe kristana courting jir phan ta me happy merry Christmas bangso akadom pa jil lo na pen ke wagi non kan kimi so sengkan kimi ahut tame Karbiang long alu mon sam ke paduveri non te mon sam pen kam jam ke claim long tame katora katiku ka pin pen morning la 2022 bangso ningkan bangso war sai bangso por ke long ni pansin ni al nam long tame chor dong Dong kamu kampen Wiki Bay Karbiang Long Live Nijang Karbiang Long arlota pinangana dimalong keng sanga khe ki jumput sigeo nasi nijang Karbiang Long arlota aron repen kidu keng sanga khe aphan ke tharle kenang sot posi pherang ke amaya long pen ningji keche aso nijang Karbiang Long arlona ki jumput ajok Karbi lochole asong district committee tum do de sang sepen adimak long along ka homre asai dengpon lo
bangso sayang deng ke deng pona hut ke ong dunga dimalong thek dam long lo lake amreng menmiji kheruni adungarai anta ka tharle labja phan alang litum pini kheruni LSM firm ke sanga hemalong ke dopon pherang ke amai pen babul tobi paklang pon Kami tidak memiliki kami dari sama itu kita ada kunci lapen. Langsung kita itu kita malam. Itu besar di luar kami ada. Langsung kita itu ada ajak kisah itu ada arong lepen itu. Langsung kita itu besar di luar. Langsung itu ada abidin itu ada. Tapi kalau kita konsumsi kami jadi kalau Lasi lapia itu kami ada bangso bangkai itu kupu kosong kami ada itu lasi halang itu kami investigasi ini lagi western yang kami lain itu dia orang itu kami di bagian orang itu pindah lasi lain itu orang selang kami datang yang orang itu mas council itu ada kalau lihat bukan yang orang ke council pindah apa Lapen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang pen ke klempon ke tharli asai aphan jorobon. Lason thakta asai ni jangana thuta klempon note kaya porta cherab dunji puta ningje ponthu. Nalina kan tu thak ni kami langgar mesti ko. Laso lang memang la poilo ni tu la langkat langi pi awat apen amreng awat. Lapen kon sihat kami ni tu ada bitung reng kama constituency si kapuri lo. Lal mati mate menmiti hawar deramut butapu kalau so hawar kami itu kan si kumri namlo lapen non ladak langmiti langkat amreng hawar itu lapen batai ini lo itu alang itu long kumri namta kalau so long bangke itu rijal ke long bangke lapu lo ajah aladak boha ke cak atung bangke kroi kreta do boha don ni bang lapen ajah atung bangke ke kroi dum da dolo pasti hala ke kroi kre apai bang ong tucet Lasi nono bang ni itu alang itu kan laso alang kelar bang putot kipikan itu ke lapu helo jadi ni itu karbilucar dia song ni itu hamre regional committee pen paklar dak kan alang itu man pacini kan itu ke damtang batai ini ni itu cingkitan dulu sesame pinier ni bang ini itu malang itu man paklar dak kan itu longle hem pen ini itu karbenglo autonomous council bina lasi longle nang itu cerai tek mate laso longle nang itu mesen pen nang itu mena jungjung ke cerai Mana saya cuci tek penal itu coklat ini belum coklat ini kami, lasi nang itu coklat tek bulutan dah bangke bangso bangkai itu langsung pedobom bulutan dah lagi. Karena Bengal Autonomous Council sedang lagi punya council sedang lagi baca rakyat. Kheroni pen mohonteron Karbi Anglong live. Pini prime tama birta ke labon si kang tonik lo.